Reka mwifurize ibihe byiza wowe ukomeje kuba natwe ukomeje kudukurikira muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeza kugenda tukugezaho. Hanyuma rero reka twerekeze mu ntara y'Iburasirazuba by'umwihariko mu karere ka Rwamagana, ariko turarebera hamwe n'ishusho rusange y'icyorezo cya COVID-19 hano mu gihugu cy'u Rwanda ahantu hose. Amakuru rero mu by'ukuri mabi navuga ko ababaje cyane aturuka muri aka karere ka Rwamagana, kamwe mu turere tugize intara y'Iburasirazuba, aravuga yuko abantu bagera kuri 3 mu karere ka Rwamagana bishwe na coronavirus, bituma umubare wabo imaze guhitana mu Rwanda uba 45 mu gihe kandi abayanduye biyongera 61 bakaba 5455. Kuva rero umurwayi wa mbere wa COVID-19 iterwa n'agakoko ka coronavirus agaragaye mu Rwanda tariki ya 14 Werurwe 2020, no bwa mbere mu by'ukuri hatangajwe umubare munini cyane wabitabye Imana mu munsi umwe. No kuvuga ko ari ubwa mbere abantu bagera kuri 3 bitabye Imana umunsi umwe kuva COVID-19 yagera mu gihugu cy'u Rwanda. Navuga ko rero mu by'ukuri ni amakuru akomeye cyane, ni amakuru kandi atari meza mu by'ukuri ku bijyanye n'igihugu cy'u Rwanda, cyane cyane ku bijyanye n'icyorezo cya COVID-19. Navuga ko kuva kuri tariki ya 14 z'ukwezi kwa gatatu 2020 bwo dukomeje kugira tubona abantu benshi cyane bahitanwa n'iki cyorezo. Niba navuga ko ari ugucogora ko kubahiriza ingamba zijyanye no kwirinda iki cyorezo cya COVID-19 simbizi, gusa ikiriho nuko COVID-19 ageze mu gihugu cy'u Rwanda ndetse abantu benshi barayandura, hafatwa n'ingamba zikomeye navuga ko zikakaye mu by'ukuri kugira ngo abantu birinde iki cyorezo cya COVID-19 kandi cyo gukomeza gukwirakwira hirya no hino. Harimo na gahunda ya guma mu rugo ndetse ingendo nyinshi zirafungwa, imipaka iracyafunze kugeza magingo ngaya, indege ntabwo zakomeje gukora nk'uko bikwiye mu by'ukuri, mu rwego kugira ngo rero habeho gukomeza kwirinda iki cyorezo cya COVID-19. Gusa nyuma y'uko bigiye bigaragara ko mu busesenguzi bwagiye bukorwa n'inama y'Abaminisitiri mu by'ukuri ko habayeho kubahiriza ingamba mu buryo bukomeye cyane ndetse kandi imibare ikagenda isubira inyuma cyane, bagiye boroshya ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Gusa magingo ngaya ikiriho ni uko navuga ko mu koroshya za ngamba ahubwo hakomeje kuzamo icyuho gikomeye cyane cyo kuba nanone abantu bakomeje kongera kwandura ari benshi cyane. Noneho icyo navuga kidasanzwe, hakaba hakomeje no kugenda hagaragara imibare y'abahitanwa n'iki cyorezo cya COVID-19. Itangazo rero rya Minisiteri y'Ubuzima ryo ku itariki ya 15 Ugushyingo 2020 yerekana ko abitabye Imana ari abagabo 3 bo muri Rwamagana bafite imyaka 36, 62 na 85. Karere ka Rwamagana kari mu twibasiwe cyane na coronavirus bijyanye n'umubare w'abakarwariyemo rero mu by'ukuri yica, kuko rero muri iki cyumweru gusa abantu bagera ku 8 yarabahitanye. Minisante Minisiteri y'Ubuzima mu gihugu cy'u Rwanda tangaje ko kuri iki cyumweru kandi habonetse abarwayi bagera ku 61 basanganywe coronavirus mu bipimo bigera ku 1449, mu gihe uwakize ari umwe. Abarwayi bashya barimo abakuwe muri Kigali 55, mu bapimwe muri gereza ya Nyarugenge, Bugesera 4, Nyamagabe 1, Rwamagana 1. Iminsi rero mu by'ukuri navuga ko hakomeje kuboneka ubwandu bushya mu mfungwa n'abagororwa bari muri gereza zitandukanye, zirimo iya Nyarugenge iri mu murenge wa Mageragere yari yagaragayemo rero abandi bagera kuri 27 ku itariki ya 11 Ugushyingo 2020, ndetse n'iya Muhanga yakuwemo abagera kuri 36 ku itariki ya 13 Ugushyingo, yongera kubonekamo rero kandi 30 ku itariki ya 14 Ugushyingo 2020. Mu Rwanda rero mu by'ukuri kugeza uyu munsi none ishusho rusange ya COVID-19 hamaze gufatwa ibipimo bya coronavirus bigera ku 586, 989, hasanzwemo abantu bagera ku 5455 banduye, muri bo 4995 barasezerewe nyuma yo gupimwa bagasangwa nta bwandu bafite, mu gihe kandi abagera kuri 115 bakiri kwitabwaho. Nk'uko bisanzwe rero mu by'ukuri ibimenyetso bya COVID-19 ni bya bindi birimo inkorora, ibicurane, gumeka bigoranye n'umuriro, yandura kandi binyuze mu matembabuzi aturuka mu myanya y'ubuhumekero nk'uko bitangazwa n'inzego z'ubuzima. Mukomeza rero kwirinda ikwirakwira rya COVID-19, abaturarwanda baracyasabwa gukomeza kwitwararika no kubahiriza amabwiriza ya leta, hitabwa cyane cyane ku gukaraba intoki kenshi n'amazi n'isabune, kwirinda imihuro itari ngombwa no kwambara udupfukamunwa n'amazuru mu gihe umuntu yavuye mu rugo cyangwa se ahuye n'abantu benshi, nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa. Mu by'ukuri ngibyo rero mu by'ukuri bikomeza kugenda bigaragara cyane cyane ku ishusho rusange y'icyorezo cya COVID-19 mu gihugu cy'u Rwanda. Amakuru atari meza cyane, aho ubwandu bukomeje kugenda buzamuka, ndetse akarusho noneho n'ibyo navuga kibi cyane, hakaba n'abapfa nabo bakomeza kugenda biyongera. Ni inkuru rero navuga ko atari nziza mu gihugu cy'u Rwanda mu by'ukuri, nyuma yaho u Rwanda rwagiye rufata ingamba zikomeye cyane, rukaza no koroshya ingamba kugira ngo ubuzima bwongere bukomeze, ariko mu gihe bikomeje kugaragara ko abantu bakomeje kudohoka ku bijyanye no kubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 bigatuma ubwandu bwiyongera, bishobora rero gukurura mu by'ukuri ibindi bintu bitari byiza cyane, birimo no kongera gusubira muri gahunda ya guma mu rugo nk'uko byatangajwe n'inzego z'ubuzima, Minisiteri y'Ubuzima ndetse
na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu nk'uko byakomeje kugenda bishimangirwa na Professor Shyaka Anastase akaba ari Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu. Mu by'ukuri ati birashoboka cyane ko abantu bakongera gusubira muri guma mu rugo mu gihe badakomeje kubahiriza ingamba zo kwirinda iki cyorezo cya COVID-19. Ngibyo rero mu by'ukuri bijyanye n'icyorezo cya COVID-19 ni icyorezo navuga ko cyatumye imipaka ifungwa yo ku butaka kugeza amagingo ngayo iracyafunzwe, ntabwo yari yafungurwa, ariko bijyanye n'ingendo zo mu kirere indege zo zirakora nk'ibisanzwe nta kibazo, ariko hakabaho kubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Gusa ku butaka bo navuga ko imipaka iracyafunze, cyane ko ibyinshi mu bihugu bituranye n'igihugu cy'u Rwanda navuga ko bitigeze mu by'ukuri bikaza ingamba zo kwirinda iki cyorezo cya COVID-19, cyane cyane twatanga nk'urugero rw'igihugu cya Tanzania n'igihugu cy'u Burundi. Navuga ko ari bimwe mu bihugu bitigeze bishyiraho ingamba zihariye zikomeye cyane zo kwirinda iki cyorezo cya COVID-19, bikaba mu by'ukuri byatera ubwoba bukomeye cyane ko mu by'ukuri mu gihe hafungurwa imipaka yo ku butaka bishobora kongera gutera icyuho gikomeye cyane mu bihugu rero byafashe ingamba zikomeye cyane zo kwirinda iki cyorezo cya COVID-19, bikaba nabyo byasubira inyuma ugereranyije n'uko byari bihagaze. Abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bava mu karere ka Rusizi bajya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barashima ko boroherejwe kongera kwambuka. Inzego z'ubutegetsi mu ntara y'Iburasirazuba zakomoreye abafite inzandiko z'inzira kandi bafite impamvu zikomeye zituma bajya muri iki gihugu gituranye. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Temistokle Mutijima. Kuri uyu wa gatanu aba baturage biganjemo abasanzwe bakora ubucuruzi buto bwambukiranya imipaka bari babwiye Ijwi ry'Amerika ko bifuza ko bakomorerwa nk'uko byagenze kuri bagenzi babo mu karere ka Rubavu. Uhereye kuri uwa gatandatu nk'uko byemezwa n'ubutegetsi bw'intara y'Uburengerazuba, ubu abafite inzandiko z'inzira za laissez-passer na pasiporo kandi bafite impamvu zikomeye bemerewe kwambuka imipaka bajya cyangwa bava muri Kongo, ariko babanje kwerekana icyangombwa cy'uko bapimwe COVID-19 kandi bakaba nta bwandu bw'icyo cyorezo bafite. Aha Bwana Munyantwara Alphonse uyobora intara y'Uburengerazuba mu Rwanda aragaruka ku byiciro byemerewe muri iyi gahunda. Icyambere bari basanzwe bafite n'imodoka zigenda, ashobora noneho kuba yajyana n'imodoka ye agakurikirana ibicuruzwa bye akishyuza amafaranga ye. Hari noneho n'abacuruza bato nabo bari bamaze igihe mu by'ukuri bo batabasha gucuruza, bemerewe mu byo twumvikanye kwishyira hamwe, bakaba bashyira hamwe ibyo bacuruza bikegerana, noneho bigaherekezwa na bamwe muri bo. Ibyo ngibyo ni ukugira ngo tworohereze ubucuruzi. Ikindi ni za serivisi za ngombwa. Urabona ko amashuri atangiye gutangira, abashaka kuza gutangira amashuri, ndetse n'abigisha n'abaganga, ariko n'abashobora kuza kwivuza. Icyangombwa cy'uwipimishije ushaka kwambuka umupaka kigomba kuba kitarengeje iminsi 14 gitanzwe. Iki cyemezo cyo koroshya ubuhahirane hagati y'ibi bihugu byombi cyakiranwa akanyamuneza ahanini ku bacuruzi bato. Twabyakiriye neza cyane, umuntu wabitekerejeho Imana imuhe umugisha, kuko twoherezaga ibicuruzwa muri Kongo, Kongomani yamara kubyakira tutari kubonana amaso ku maso akatubwira ngo amafaranga azayoherezeje, tugategereza ukwezi kugashira ukundi kukaza kugashira, ariko ubu ngubu kubera ko batworohereje bakaduha uburyo tujya kwishyuza, nitubona nimbona nkubone bazabasha kuduha amafaranga yacu make turokore na makeya. Mukuri guhari twishimiye ko badufunguriye imipaka, twatugize iminsi twohereza ibintu byacu muri Kongo tutabikurikira, ariko ubu twishimiye kuko n'umuntu azajyana n'umuzigo wiwe akawugezayo. Inzego z'ubutegetsi mu ntara y'Iburengerazuba zivuga ko ku bacuruzi banini bazajya bishyura ikiguzi cyo gupimwa COVID-19 kingana n'amafaranga y'u Rwanda 50,000, naho ku bato bo bazajya bapimwa ntacyo babanje gusabwa kwishyura. Ku rundi ruhande ariko abambukiraga ku ikarita ndangamuntu nabo barasaba ko batekerezwaho. Twabaga dufite irangamuntu tukafata jedo tukomoka tukagikongo, none ubu ngubu bavuze ngo no kuzaba mukanga ari uko ngo watanze amafaranga, kubera kwebwe ko tumaze n'iminsi tudakora n'amafaranga dufite, tubona imbogamizi ari nyinshi, ntako tuzabona uko twomoka tugikongo, kandi twaryaga uko twagiye Kongo, abana bigaga uko twagiye Kongo. None imbogamizi dufite nuko mwatworohereza twambukira kuri jeto tugatwara tuzigo nkuko twari tuzitwara, nta n'ikibazo twagira. Ngewe ndi uwikorera naza udukoko twanyenga kura mwayo abana bararira, none murashaka bakire bafite amakamyo bomora inkoko nyinshi, nkanjye ubwo abo bana bazabaho gute? Nubundi tukwebwa abakene muracyadupfinagaza, ntacyo mwaba mutumariye mutadukinguriye natwe. Ku ruhande rw'ubutegetsi ariko bwo burasaba abaturage gushaka ibyangombwa byemewe muri iyi gahunda kugira ngo nabo babashe guhabwa aya mahirwe. Jeto turabizi kuva iki cyorezo cyatangira n'imipaka ifunze ntabwo jeto ikoreshwa.
ubu rero ni ugukoresha resepase, ni ugukoresha pasiporo, ariko jeto zo muri iki gihe cya COVID-19 ntabwo ziriho zikoreshwa, n'ubu ntabwo zizakoreshwa, no gushaka ibyo byangombwa n'ubundi bisanzwe bikora. Kugeza ubu imipaka yose yemewe uko ari 3, akarere ka Rusizi gahana n'intara ya Kivu y'Epfo ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemewe gukoreshwa muri gahunda yo korohereza ubucuruzi n'izindi serivisi zihutirwa. Inzego z'ubutegetsi zigasaba abaturage kudafata iyi gahunda nk'aho imipaka yafunguwe. Temistokle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda. Temistokle Mutijima, ndagushimiye kuri iyi nkuru. Turava mu Rwanda twerekeza mu Burundi, aho abarwayi bagendana ubumuga bwo mu mutwe biyongereye muri iyi minsi mu ntara zo hagati mu gihugu. Ikigo gishinzwe kubavura cyo mu ntara ya Gitega ku murwa mukuru wa politiki kivuga ko cyarengewe n'ubwinshi bw'abo barwayi. Imiryango isaba leta ko bene izo ndwara zavurwa ku buntu nk'uko ibikorera abagore batwite n'abana bari munsi y'imyaka 5 y'amavuko. Umuyobozi w'akarere k'ubuvuzi mu ntara ya Gitega yemeza ko hari umugambi wo kubavura ku buntu, ariko bibanje kwemezwa ko ari bantaho nikora. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri Nairobi muri Kenya, Eroje Birikaneza, abahiye inkuru. Batazamna Katarushe ni umunyagihugu wo muri zone Nyabiraba muri komine Gishubi mu ntara ya Gitega hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi. Afite umwana yiga muri kaminuza ariko yagize ubumuga bwo mu mutwe. Asigura ko bizinze rwose kuvuza umugwayi agendana indwara zo mu mutwe. Yemeza kandi ko zisiga imiryango ari nkokora. Maze iyinga byose n'imisi 5 ngaha. Ibibazo duhura nuko iyo tugwarije ngaha harazinje cyane, ntoba munsi y'ibihumbi 500 iyo bagukontoroye. Uri umunyagihugu rero udafise inka cyangwa icugurisha, ni lazima amatongo acahera twayamaze, kandi ubwowe naho ugiye kurondera umuntu akugurira itongo aho boguhaye nk'imiliyoni 2 baguha nk'ubwo buhumba 300. Aha nta matongo tuzosigarana. Iyo ngorane na Desire Manirakiza turuka ku mutumba wa Rukoba muri komine Gitega yemeza, asaba leta guha uburenganzira ikigo cy'Igitega kwakira abivuza bakoresheje ikarita ya mituweli. Indwara z'abagendana ubumuga bwo mu mutwe imiti yazo irazinde cyane, hama rero n'ikindi gihambaye cyane ngaha nta mituweli bakoresha, ariko nko muri centre ka Bujumbura barakoresha mituweli. Rero jewe ico nosaba kanini nuko izi ndwara zo mu mutwe ntizigira umukozi wa leta canke unawe ari wese arashobora kuzigwara, bokorohereza abajejwe ibitaro kugira ngo mituweli ishobore gukora. Iyi miti mu bitaro vya leta kenshi ntayo dushobora kuronka. Uretse uburyo bwinshi bukenerwa, hari n'abarwayi binubwa canke bagaharirwa ivomo n'ababo nk'uko vyemezwa na Aline Nshimirimana, afite inshuti yahebwe n'umunega. Baramugwaje imyaka aranka gukira, mugabo haparamuta, ubu abakwase wiwe nawe n'umuntu ntaho nikora. Ni menshi gose umugabo yarakoresheje haparacoka haparamuta cyane ubundi mugore ashaka miliyoni 4 ziramaze guhera kuko ni Bujumbura yaramujanye biraha. Yana Nsabimana wo muri komine Rutegama mu ntara ya Muramvya ihanurwe na Gitega nawe yagwaje abantu 2. Asaba leta gufasha imiryango kuri igice kimwe cy'amafaranga abagwayi bivuza ko. Ibibazo tubona nuko abantu bakonta ko bari hamahera menshi, nk'ubu turwaje abantu 2 bizotugora kuri. Twasaba yuko leta yogira amaprosa ntaje kashishije abantu kuko abeshi ngahaye kugira barihe barajya inka barajya ibivi bikora kwitongo bari bafise, kuko abagoye bo mu mutwe cyo turiko turabona abo bavuye barakira bagataha bameze neza. Abagoye nabo bari mwibarabara nabo nyene babuze kibafasha. Abandi bagwaza bo basaba ko ababo bovurwa ku buntu nk'uko bikorerwa abagore bibungenze n'abana bari munsi y'imyaka 5. Botumirira amate bakaraba yuko twovuzwa ku buntu, izi ngwara zikaje mu bintu leta ishobora kwitaho nka kujya ku gituntu. Twasaba ko badora batupuriza ku buntu kubera ni ingwara idakira, nawe n'umuntu aguma arara mu ishyamba hirya no hino abantu bakaguma bakubita. Tugasaba n'abantu batitwararika hamwe n'abo bantu ko babaha agaciro, kuko arashobora kuja mwibarabara bakamutera amabuye ngo uje wa musazi nawe nubwo bari karagira mitende ka kantu kaca kava gaca asubira gucikumera. Leta nirabidufashe iyi ngwara bayivure ku buntu nguko uwo mukuru w'igihugu nyene icubahiro uyu yaraye yigiriye yari yavuze yuko abagore bavyara ku buntu abana bakiga ku buntu. Niyi ngwara nibarabe n'ukuri irasinzikaje twebwe abanyagihugu, iradusinzikaje gose, ntashobora kumurungikayo wenyene bica bijana n'uwo mugwazi. Nuko niko bimeze ngaha twebwe turagowe, umenga Imana iradusobanura usanga yishira ku muntu
yishira ku muntu turi n'umutima uhagaze gose ntiboraba iyi ngwara idakira naho wotanga amahera mu minsi mikenya usanga umuntu yasubiriye gufatwa akagwara ukasubira ukagaruka. Kure ya Delema Mpindo bwengarongo ikigo kivura ingwara zo mu mutwe ku mugwa mukuru wa politike Gitega yemeza ko ico kigo kitagira isaganirizo kandi ko abagwayi bakomeza kwiyongera ikirikora na benshi muri bo bakaba batishoboye. Izindi ngorane nuko abagwayi benshi ari bantaho nikora badafise uburyo hanyuma baraza bakatwitura bakabura uburyo bwo gutanga kugira ngo baronke serivisi zo kubavura. Mu kindi naco n'imiti kubera iyi coronavirus imiti iratugora kuronka niyo tuyironse tuyironka izimvye.